Apa posun rohaki HP terbang Thomas sudah itu Aina yang bermeme amon buau HP Nang buru kau alai dan terdoka Hasil dirahaki Ai boa sama ita Sangoni papahenammu Tuhan Nukulehon rohaki Lama kahalangi ho Madau hasiana HP holan di bibir na HP Holong di rohami Tuhan terhirim rohaki Di baga-baga mi Tuhan Anak terpilih tau di ho Anak terpilih tapi awi itu di ho hasian Ang masuk reka tapi ho itu. Bawa no sama sore kapan Enggak label gitu loh. HP terbang Thomas sudah itu Ay naik permea-mea-mon buau HP Nang buru kau alai dan terdoga Hasib dirahaki Ay boa sama ita Sangat di papahenanmu Tuhan Dukulehon rohaki Lama kahalangi ho Mada hasiana HP holan di bibir dan HP Holong di rohami Tuhan terhirim rohaki Di baga-baga mi Tuhan Enak terpilih tau di ho Terhirim rohaki Di baga-baga mi Tuhan Enak terpilih tau di ho Yang artinya enggak level gitu loh. Iya. Oke, baru talam